Sedang mi kejing kelumar, syabas sedang kejing lekai hapteng ke Al Nassr persyaik Al Hilal, lasyai kemit sengi baar, ke kat ar terik me, ar pun riu haka Saudi Pro League. Haka bakan sedai ke rai ke bakut, lada ke Al Nassr, kan laban pendim noe ke Al Hilal lasyai kemit kumtakan kur, yaka trofi haka Saudi Pro League. Henry lada jabak Al Hilal, kan laban pendim ke Al Nassr, kumta dangsir yak Al Hilal ban kur trofi mentak ayom haga Saudi Pro League. Kumta haman na kejing lekai habai kendu persyak Al Hilal bat Al Nassr ki syajme ihuri hura ka syajme kejing kelumar. Kumta ru kamtam lasyai kesngi namar kadai kesngi kejing lekai kepat don kamtam kumta na du menta ka stangmi kejing kenok kentok mar keliang hapdeng jong kini ki klub. Hadu baka keban saja lasyai kemit hakan kejing lekai hapdeng jong kini ki art ligi klub tiba Kleinbor ha Saudi Arabia. Kat kumbi kubor laong baka Al Hilal kala kerpat tika Saudi Pro League pakan wara ada foreign referee pan penyaj ban penenkam hakan kejing lekai lasyai kemit hapdeng ke Al Hilal persyaik Al Nassr. Nang ta kat kumbi kubor laong ru bam menta kejing tok kitu kadang ya syakmat halor ke jingle juga klub Al Hilal ban siu hadu aspa sanpel million dolar. Syaka Saudi Football Referee Federation Committee. Kadbak Al Nassr kala keno pahaman lai ke jing lekai hapteng ke Al Nassr persyaik Al Hilal. Lada ki rang lekai jong ke Al Hilal ki le ek babakla bapoi syaka fol. Ki kamera ki penjengai pan poi syaka ta balaja. Kadbal da le bakla ki rang lekai jong ke Al Nassr. Kumta daki pau hajar teli kamera ki bala peni penjan ia ke balaja bala le de kirang leka jong ke Al Nassr. Kumta ke ji keno mar keliang kelas dang menta syabas dang kene ke ji lekai lasyai kami. Bat ke ba compare hangne hagne ke ji lekai lasyai hapdeng ke Al Hilal bat ke Al Nassr. Ka Saudi Pro League lasyak terwa hadu santeli ki TV channel na keleng kiri ke pertai tiba kuaban broadcast ya kan ke jinglai kai lasyai kamit. Bat kita ki TV channel ki ban broadcast ya kan ke jinglai kai lasyai kamit gemdai na po Saudi Arabia ndai ki dai international na kiri keleng ke pertai. Kum taru kan ke jinglai kai lasyai hapdeng ke Al Nassr persyaik Al Hilal kan sedai ke jinglai kai ke bansa pauha namar pun ki TV channel hak keleng ke pertai ki bansa broadcast ya kan ke jinglai kai bat artat ke jing lekai karai ke bakut ke badon kamtam manoban job bat manoban lim ha ke ban napdeng jong ki rang lekai ke Al Nassr ki ha pen kun persyaik ki rang lekai jong ke Al Hilal kata kamut ha ke ban na ke juk kari ki don ki rang lekai ki bai lekai ke klub Al Nassr kum urnado bat kum juru Joe Felix kadba ha ke klub Al Hilal udon Ruben Neves. Haga ba Ruben Neves ulong ba wat la kidai ne keju kari kidon ke jingedai ke bajan pha khamtam bar Joe Felix ndre ke ni pat kadai ke jingele na kam ta ka klub na kam ta ban yo khur ya ka trophy kumta Hamadan kalong de kum wei pat ke jinge kun ka debej na kam ta ka klub Karim Benzema hadin ba lalai pempeneso ka klub Al Hilal tang hadin lai benai la yo khur ka wei ka trophy kadba Ronaldo pat ha ka klub Al Nassr haki laisnem umpat yukur watang kawe ke trofi. Namar bak Arab Club Champion Cup kampadai ke official trofi. Kadang day tang ke regional trofi. Henry yaki trofi kibala itu daga FIFA hadu menta Ronaldo umpat yukur ha Saudi Arabia naga klub Al Nassr. Kumta ke jinye kun kandai lasyai kamit. Namar bal daga Al Nassr kan job ke Al Hilal. Lasyai kamit hi ke Al Nassr kladai ke ladu ke champion ha ke Saudi Pro League. Bat lada ke Al Nassr kan job saya ka kamba osaka ka final Asian Champion League 2 kumta hakin ki arsin jelekai argim lenter ke Al Nassr kan sekur art ligi trophy te tongun sepai lasyai kemit hakapor khatwe siteng manoban job manoban lim hapdeng ke Al Hilal bat ke Al Nassr hak bag jinglekai kan sedai ke ban sai tenat bha ke ban se khait namar bor art ligi tim ki tim ki ba Kleinbor ha Saudi Arabia ku blai shibon.